Sinonim je ono po čemu ćete razlikovati govor čovjeka koji je odlično govori od, recimo, deteta u osnovnoj školi. Onda često mogu da se koriste jedna i druga varijanta. Little by little, recimo little by little, malo po malo, a sinonim je gradually. In a perfect world, u perfektnom svetu, to bi bilo idealno. In the end, na kraju, after a series of events or difficulties. Kaže se eventually. Ovo ne treba mešati sa našim eventualno. Mi također kažemo eventualno, ali kod nas kaže eventualno ću doći, u smislu možda ću doći. A u engleskom eventually znači ono što bismo mi rekli ipak je uspeo. He eventually made it. Ipak je uspeo. Number 4, according to what you have heard or read. Šta si čuo, mi bismo rekli načuti, ili šta si pročitao, bilo bi apparently. Jedan primjer, he's apparently in Germany. To su ono koliko ja znam ili kako sam ja čuo, he's apparently, navodno je u Njemačkoj. The truth is, istina je, samo da vidim, počinje na slovo i, dakle, bit će in fact, istina je. In any case, anyway. In any case. In the most important ways, bit će basically. To. Dakle, imali smo gradually, little by little, malo po malo. Ideally, u perfektnom svetu. Eventually, ovo ne treba mešati sa našim eventualno, nego otprilike naše ipak. Eventually, managed that. Apparently, he's apparently in Paris. Navodno je u Parizu. The truth is, možemo reći in fact, istina je ili in fact. In any case, anyway. In the most important ways, basically. This is basically an important lesson. U osnovi ovo je važna lekcija. It is basically an important lesson.